Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kani gilang jing penbana, kabayday bat COVID-19, menta kasni hadu shibaje mensengi. Ki kes ki batamai, ki bangiyo menta kasni, kilong R4R. Nagini ki R4R, East Coast Hills, Khat Khandai, ki bawan kiwe, West Garo Hills, Iway, na BSF, Southwest Garo Hills, R, ki beri na kiwe. Ki total active cases ki mangidon hadu menta, kilong Sanspa Khandai Pusan. Nagini Sanspa Khandai Pusan hapo East Coast Hills, South Spa Prapunyo. But nagini South Spa Prapunyo, BSF Shispa Prapupra, Kiwe, Aspa Sapuway, Armed Forces Sanpupra, West Coast Hills San, Ribhoy Sanpuway, West Jaintia Hills Khanreu, East Jaintia Hills Khatnyo, West Garo Hills Khatsan, Southwest Garo Hills R, South Garo Hills R, but kibala recover manda kasi gilong Khandai, na kini Khandai East Coast Hills Sun, R gide na kiwe, Iway na BSF, but R na ki Armed Forces. Na Ribhoy South kibahap na kiwe. Ki sampel gibangifa test hadu menta kasi R baje mensengi kilong live Khandai hajar Sanspa Sanpulai. Kiba test negatif na kini hadu menta kilong live fra hajar Ndreufuar. Ki test kiba ngidang up yaki reports kilong kumba Sanspa Sanpua. Ki barung syaka state kajongi hadu mene arbaje kilong arpsan hajar Sanspa Prapupra. But kiba la recover kelum lang barkhot hadu mentakasi kilong laispa life Khandai, but kiba khlat no kilong san. Nakini ki kies R4R ngot ki bangiyo thamai nila ong East Coast Hills ki Khat Khandai. Nakini Khat Khandai Khatnreu ngot ki dei ki high risk contacts jong ki positive cases ki badan hang ne apo sor. Lai ki dei ki returnees. West Garo Hills Iway na po BSF, Southwest Garo Hills R ki dei ki returnees na po Assam. Kini ki high risk contact ki dei dan badai na kitu ki positive cases ki badai ki banyak ya ki tourist taxi kidan kidai ki wei kendu ya ki positive case haki wei hala kisnong kum ka Nongrem Hills ka Lai Mukhra ka mulai kentong masar ka dei ka positive case di contact na pot Nigrems, but Namalki. Kini gilang jingpen mana? These are the bulletin for today's on COVID-19.